Hebrews chapter 10 verse 38 na 39. Your grace and mercies brought me through. I stand this moment because of you. Thank you, Jesus. Oh, you're mighty, brought me through. Magnify, my Lord. be magnified, Lord. Be magnified, my Lord. be magnified, my Lord. Your grace, your grace, Your grace and mercy brought me through. I stand this moment. I stand this moment because of you. You're mighty, your grace, your grace, and mercy brought me through. I stand this moment. I stand this moment because of you. You're mighty, brought me through. be magnified, be magnified, Lord. Be magnified, my Lord. Be magnified, Lord. Be magnified. Thank you, Jesus. Ngicela sifunde verse 38. Solo sisakhuluma ngekungena etethembisweni tethu. Ngidawukhomba munye kulabafundisi ngithi akahambe ayolungisa athandaze abuye ashumayele ngihlethi lapha phasi mina. Ashumayele ngetindlela lesimva ngato uNkulunkulu nakakhuluma nemuntu. Angiva. Ngiyeva ukuthi angiva. Ngidawuthatha la kulama Bible scholars ngoba ala bese ngithi abahambe bayofunza babuye basifundise basitshele ukuthi indlela lakhuluma ngato uNkulunkulu nemuntu basitshele letindlela lakhuluma ngato ngoba uNkulunkulu angakhuluma nangalembali kumuntu usuyayibuka nje kungena imessage ivela kuNkulunkulu. Hallelujah. Phela indlela kaNkulunkulu kumgcoko lokuthi sidadi lakhuluma ngato nathi ngato. Sizathu sako ngiloko ukuthi la eBhayibhelini
akubhalwanga konke ngasikhona nekulithwala kwathathwa uke wafunza yini babendlovu la khona uNkulunkulu akhuluma kuElijah umprofeti ngesikhathi Elijah asedule endzabeni ngoba Elijah wabalekela lo mfati ngoba imessage inemandla imessage ngakukhipha nyalo landlini message wabalekiswa imessage lebuya kuJezebel wasuyabaleka nakabaleka wahamba sigaba lesithi kwaze kwafika idemon lesuicidal tshela makhelo ngosakwethu kutolala la ngajuluka kangaka ngijulukele wena ulele wafika ehlane etula lapha la kafika khona wafika wahlaselwa lidemoni lesuicidal wathi Nkosi salisa umphefumulo wami I'm no longer better than my forefathers there is a spirit of suicide the spirit says suicide sithi usaphilelana manje uNkulunkulu vuka udle ngoba le ndlela iseyinze vuka udle indlela isenjani iseyinze yini la tayidla live la tawukhulunywa uNkulunkulu ngoba umuntu akaphili ngesingwa kuphela uphila ngawo onke mavi la tawukhulunywa uNkulunkulu nembala uNkulunkulu wetimangaliso uNkulunkulu wemilingo ngoba uma ufuna tinto kuNkulunkulu kufuna ukuthi uphume kulogic yakho ilogic yakho iyawukwenta ukuthi ulahlekelwe tinto taNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ndlova ngakutshela nyalo ukuthi wena unemoto nakutshela ukuthi unemoto uthi wena kufike la ngqondo yakho njani ngidayithathaphi kanjani uthi usuka lapho ubone lapho lokhonta nabo lekungazi ukuthi bangconywana bese siyatshela ukuthi itawuvela la uthi usuka lapho labantu babebantu ubabuke kabi ungathi abathindwa inkosi bathindwa inkosi kuphi leke yakhulumani nabo ngoba inkosi nayithi ngitakwentela tinto akufuna ubute wena kanjani ngoba wabuta kanjani sokufeyilile akanasikhathi sekutshela wena kusikanjani yena ukutshela la etakwenteka wena kholwa kona sewenzi ke Elijah yehla kusuka manje kwavele kwasekuvaleka lo muntu ngoba uNkulunkulu wetimanga wenta timanga wavula ibakery etuleni zabeni la kunganasingwa khona kunganani khona wavula ibakery wavula nebutchery khona letuleni zabeni ngiko nje mbamba nasofunda leli hubo la 50 phela lithi tonke tingomo leteluke emagqumeni latingulungwane nako konke lokuphila kokwami wavula ibakery wavula ibutchery khona letuleni zabeni wondla lesi70 sakhe ngoba ungabocabanga wena lo wethelele umfundisi wakho nje ngesikhiphe naleti issue Mr Imbono ucabanga ukuthi umfundisi walo umfundisi akabitwanga ngumuntu uNkulunkulu unema means unetindlela takhe tokunaka umfundisi alibona igama lenkosi alibona igama la Jesu wadla Elijah wasajabula wasuka uNkulunkulu asajabula wawomisa lo mfula yonke lento yoma wasekuthi Elijah yehla ke manje uyele ezelefati ngoba ngiyale umfelokati ukuthi akondla hayi injinga ngiyale umfelokati ukuthi akondle but now ufunza kude la sikhanza khona uNkulunkulu ayala lo mfelokati but akusiwe manga ukuthi wamyala ngiko ke ngithi lama Bible scholars atawuhamba afunde letindlela ukuthi ukhuluma njani uNkulunkulu lemuntu ngoba kulesinye isikhathi kuba ngumcabango nje kube ngathi kumcabango kanzi akusimcabango lo normal uNkulunkulu uyakhuluma awusanibonani bathandwa benkosi sanibonani bathandwa benkosi last time ufunza khona ke bazalwane ngila kuvela khona ngila umuntu ayi product yayo lento funza mntanami funza lolungile wami ngekukholwa uyawuphila lolungile wami utawuphila ngani ngekukholwa kodwa nangabahlehla nyova senifunela amanye amavesi lasho lolungile ngibani Habakuk 2:4 yini andisho lamanye nifunela amanye amavesi lasho lotawuphila ngekukholwa lolungile wami ngekukholwa utakwenda njani ngalamanye amagama siphila ngani na siphila ngekukholwa
nasi sembulo nasi sembulo lotiphakamisa kwangeka phepha lotiphakamisa kutawehliswa kodwa lolungile uyawuphila ngekukholwa kwakho lolungile utawuphila ngani ngekukholwa wonke umuntu losilanje uyiproduct yalento la ikholwako angiphinze wonke umuntu uyiproduct yalento la ikholwako mina ngiyiproduct yemadloti ngantshela ngathi ngo1972 ngathi kumzala wami sibhema insango etikwelitshe etiwelitvala usekhona nanya angimani nomsayibhema yini nomzala waze imzala ngifuna ukukholwa man wathi yini mzala ngasubuya wami umzala unento lo yidzingako ngikuhlungile khathi man ngiyeva man ukuthi there is something nento lelekhishako kimi lengifuna ngombamba lengafika isikhaqa ngibe fulfilled wathi yini mzala ngathi ngifuna ukukholwa mzala iproblem yami unashaba ngwangokuthi ngangicabanga ukuthi ukukholwa mine ngidokuthola esondweni wabuda manje umzala wathi pho inkinga yakho mzala yini uhleleleni ungakholwa ngathi mzala angiliboni lelisondo lengingakholwa kulo ngoba maningi nalakhaya kaMsibi maningi abemanengi la wetayoni lekhaya kwakunamkhulu wami kwakuthiwa ngilo Matalasa mkhulu wami naye abenelisondo asayoni lesimanzima kunabo baba eGasa kuswa ngigasa kaManukuruzi malala endleleni athemba isibhakula kube abesifundisa inversibili ngabe saba strong gabi ngoba kwangulesayoni lesiprofeta Matima abesangathi nje nakungena inkonzo ye bonke labakhuluma ngamsi akamsetanda ngoba asifuni lokwekuthi aze athi wena bokhuluma ngami engomeni uthi ngoba lapho kutabe sekubhama elitinyo akutshela into lokhulume ngayo ingomeni tabe sekubhama elitinyo wathi mzala ngalela baba eGasa ngangiyaya kulo manje lela baba eGasa ngeke ngiyokulo nala mkhulu Matalasa athi kumzala awuyingani khona athi angiyi imzala ngalokuthi angithanzi lokuhlala ngitshelwa ukuthi ngiloya ngibani ngihlala ngingakakhululeki ngiloya ngibani esikhundleni salokuthi sengitsheliwe ukuthi ngiloya ngibani angisasitakali futhi khona lapho sengihlala ngivikene nebantu mzala ngilifuni lelo lelinye ke mzala ngileli laba besikhova baba lomncane lelo ke ngangiyangena kulo ngoba lona mzala once ngafika le kulo ngahlala nje ngihlale ngahlabeli ngive labantu abahlabela khona into lengiva ngazi ukuthi ithi you belong here hasi mzala usho njani ngiyakutshela mzala ngike ngangena mzala ngabeva bathi yeke ikhaya elihle nandiyana mina ngilibona ngame enhlisi masinyane ke masinyane sengi iswe leli elingacha bonke abanethembe elinjalo bayasihla ulunga impela bayalahla ke bayalahla isono nemithwalo akho konke ungabambesela hayala lihle apeshe wethuna hayala lihle apeshe wethuna ithi mzala basina bahlabelela mzala ngithi kanze ngikhala ngiva ukuthi ngazi ukuthi I belong here
bese ngiyamtshela ngithi but mzala but awuyingani phokolo kusho lo mzala wami ngithi ngeke mzala ngithi ihlanganise nendvo lephika emadloti ngangiyaya mane inkinga yami ngalo liphika emadloti kanti Nkosi yami ngifike khona nje ngibeva nje bahlabela phela mina ngangiyele esondweni ngifike ngahlabeli ngibinze ngale lokuhlabela kwalabazanya ngive kuyanyenyeza lekhathi nabathi abantwana abe Nkosi abanaso asimzala ngiyesaba ngoba liphika lamadloti otherwise I feel nale lona mbamba lelingangiyenta ngibe nginaku ngigcwale ngibe nginaku lenguvako wasimzala ke kimi wotala kulelami mzala ngathi ini wasimzala wotala kulelami ngathi lakho wathi ngathi unelisondo wena lo sihleli nawe la sibhema lensanga ngeke mzala ngitekulelakho mina ngifuna indvo letangihlukanisa nana impilo lesiyiphila nawe song 2 lelakho lehlulekile ngangiyokwentani nje ngitsawa nawe la sikhekhe mngane bafati bebantu nawe la ngimkhumbude kusitolo besikuphi nawe kodwa unelisondo nokushaya wena lokuthi besikuphi enikuphi kuyana lokho kumbuta sibe enikuphi ungabuthi uyihlo kanje haleluya haleluya why ngikhulume kanjena nemzala I'm a product yale ngi product yale nto lengikhule ngayo lele ngikhuliswe ngayo lele ngikhonta lele ngikholwako ngathi ke mzala ngithi hlanganisana but bengifuna mbamba phela lokholwa ngifuna ukukuyena ungalali noma ngawufaka etibuko ngiyakubona kusulele ngibona khona la khathe etibukweni angisho kuwe ngisho kunanguwe laba faka etibuko sebahlupheka uhlushwa yini ngoba phela ngisho kuwe vele ukwalala ngiyakubona kusakwalala ulalele haleluya haleluya umuntu uyiproduct yalento latshelwa yona ukuthi ungiyo phela vele Nkosi yami mabuza watshelwa ukuthi na ukhula ungumfana kunepipipi watshelwa nalo namhlanje sebakutshela lokunye bathi hayi watshelwa kabi wena uyintombi kodwa behluleke kuyisusa ipipipi noma bangakutshela ukuthi watshelwa kabi hey lalela ngemanga batakwezamane kuyisusa kodwa hey lalela la iphone call wena ungumfana angabe intombatana ngeke kushintshe lokho thula ngimabese sonbeni thula mabese sonbeni asambeni kanye kanye uyiproduct yalento loyikholelwako mina
wawungeke ulunge kimi Shabangu ungitshela ukuthi kalikho lidlodi. Ingananyalo lo sengikholwa phela ngeke ungitshele ukuthi kude lidlodi. Ngiyokuthi nje wena wakungathi ukuthi lidlodi yini bese ngiyaku-educate ngoba ke lapho ngiyaku-educate ke lapho. Cha ke ngakufaka ke lapho ukuthi lidlodi likhona. Futhi ungacabanga ukuthi alikho likhona noma ngakungashobana athi alikho unemanga likhona. Kuphela kufanele utshelwe ukuthi yini lidlodi. Futhi lidlodi liyatentela ukuthi umuntu alethembe. Ake ngixoxele kancane ngoba ngiyathanda le story tami. Usho ukuthi nje wena bekungaba lula kimi kukholwa kokuthi sengehlukana nelidlodi. Lidlodi lengalibona mina two instances. Number 1, labamba ingomo esibayeni yangaphumi kuyokudlana letinye. Yashaywa yangavuki. Yalunywa umsila yangavuki. Yashiswa emakhala ngetikhuni yangavuka. Wazi babe kungcono kusukunywa kuyokufa. Hlanhla lente babe abevele afuna lokho ukuthi nakahambe emhlabeni lelinye lifa lakhe lalishiya kimi kube ngisolesikhwama. Ngakho ke nakahamba ayokuva abevele ahamba nabani nami sahamba ke bafike basho bathi awumsibi lalela kude lokwendekile itawuvuka inkomo ibanjwe ngilaba phansi ngokwekuthi wena awusaba nakhe bafuna iattention yakho. Yakhuluma inyanga yathi mhlaba ubila nje tshwala nabubila nje yasukuma inkomo yaphumela ngaphandle. Lalela mhlaba ubila yavele yasukuma yaphumela ngaphandle. Sewucabanga ke ukuthi mineke ngisongitshela kalula kusakukho lokho. Ngeke kwendeke lokho. Ngiyiproduct yako enako kutakhele ukuthi kento njani na ngwethembe. Sanibonani bathandwa benkosi. Sanibonani. Umuntu ungiloko la kukholwako. Nangabe ukholwa ukuthi wena uyenyanywa, utawenyanywa kakhulu. Nangabe ukholwa ukuthi wena kuleli khaya lowatalwa kulo vele aniphumeleli, utabangiloko. Utawukhuluma umbhali wetaga athi as a man thinketh, so he is. Ngiko phela masifika ku Romans chapter 12 uthi Paula, let the mind be transformed. Sanibonani bathandwa benkosi. Sanibonani bathandwa benkosi. Hallelujah. Lolungile wami utawuphila ngekholo. Mina kulamalanga sengishunyayelwa ngilabantwana. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngake ndlule emhlabeni ngisinziswe ngitale abantwana ngibafake nami njengalo ngafaka edlotini ngibafake kuJesu. Hayi ngabafaka manje. Angisita ke nalomfati ngoba bahlala kakhulu nalomfati wabafaka. Hayi wabafaka manje. Kukhona lokho umfana kweFirstborn lakukhanza namfati nakenza. iFirstborn yama 1983. 119 Hallelujah. Asihleli lapha 2 sticks. Sasilala lapha 2 sticks eKhakama. Ngangakenzi, nganginiketwe indlu. Ngoba abanye basabenzile. Masihleli lapha ngibafundisa ukuthi uNkulunkulu mawucela lutho kuye umethemba ungaqeleli futhi kuqhosha utakunika lento loyifunayo. Ngibafundisa lokho. Sekuthi one time kuyasuka lokwemfana sinale black and white TV. Manje ayibambi kahle kusesigodini lapho. Sibodle sisuluta sibambe le stage. Uyasuka umfana uthi la kulonina yemaka. Uthi ke bomfana wami uthi manje awutshele mina lo babe akasebenzi ngani. Uthi ke unina ho asebenze baba wakho asebenza musa. Athi hayi man angisho umneleli yakhe kushumayela. Asebenze nje alingisenaba boba benjani njalo wabekisa babe njani njalo.
bebamthanda abantu ababentshani alingisenabo boba bentshani njani thina sitakufa nje kusulutana nana black and white bantwana ba athi ke make ke awuhlale phansi mfana wami awuhlale phansi ngizokuchazela ukuthi babe wakho uyasebenza ahlale phansi ke bantu abahlala phansi bahlale bosofa ngibaphe ngicathe wethu kanti sebagugile ngibaphe ngicathe wethu kanti sekwephuka eliplango lapha athi uyahlala make ahlale kule la wathi ke hofo athi dabuqhumkela nje wentanje abanye bafati bahleli kosofa sibili dabuqhumkela nje wentanje ngeke ngisayilalela nalento yakho ahambe salungamathandazo salungamathandazo asinkosi ngicela ukuthi ulayele lo mntwana lokho ukuthi uyise uyasebenza elonkulunkulu lasebenta kuye akawadle mandle umuntu mlayele nkosi lo mntwana wahamba umntwana uhamba esikolweni ukhonda lapha abefunda lapha eNgwane Park angisani noma eseNgwane Park noma besele kuye ngoba benzenisa emini ngaleso sikhathi leso ngishayelwe ngilomnye maka elicingo mfundisi ngithi yebo maka athi ngiyacela mfundisi ngicela ke sidibane edolobheni hawu leni maka ngithindwe uNkulunkulu wathi angikuthengele bosofa labasha esimna ngikho make ngicela ulanze make ekhaya bahambe bathathe make ekhaya bahambe vu nabo bafika khona nabafika le asilamavuzi khetha bosofa la lo bathandzako washo kweyishoyo kumfati waqale wakhetha babo 2 point kuphela wayibona ukuthi uyakhashana thina sike sahlala kusofa sithi bosofa sibili ba 2 point bebosofa sibili akhethe bona lamavuzi atakhetha bona athi make lalela la usho lo maka athi lalela lapha ungangicabanisi naNkulunkulu usho ukuthi kubo bonke labo sofa laba lapha unothanda laba 2 point athi angifuni ukuthatha advantage ngemusa wakho losentela wona athi lalela ke mina ngifuna uthathe lo bathandzako ungayibuki le mali hawasho kwethoyo fatwa kuphula ngathi noma bathi 5000 ke ngaso sikhathi hayi kahle wena abuye ngeke basangena nasevenini vele kutele furniture fike bethule nase ibethule bashiye ayisiyahlala maka okay hlale mani inkosikade ithi abuye umfana esikolweni asuthi nhla akhanze maka athi mfana make ngisite baba kasasebenza ngani wena ke somfakela kweledini siyawuphila njani nje athi make no mfana wami akusiso sikwelede lesi kutshele ngase babo wakho uyasebenza uthi tena ukhuluma wena wenyanya uNkulunkulu ukuthi akakukhombise ukuthi baba wakho uyasebenza nako ngikheshi ngiyambona ngikheshi le ndlela lesifundiswa ngayo naleli sikhuliswa ngayo sigcina singiyo lokubukhuni inyalo losila sihlangene sibe emabandleni lehlukene le ndlela lofakwa ngayo lotshelwa ngayo le ilukhuni nyalo nasengifaka lokhu nyalo la ngoba ungiloku lotshelwa kononke emalanga hayi ngiva haleluya siyabakhulisa ke labantwana sibafaka kule ndlela ukuthi uNkulunkulu uyentelana tintfo afike umntwana wami sentriza intombazana bafike bametselele ngitselele umntwana abemkhulu kakhulu bambiteke ngalawo madala bambite ngalamambita ngawo mbite nje vele uzulala nje mbambo uyacheka ho ngihlolile wena basi ngakhona utalwa ngumfundisi Liphuya yo mntwana asingeke you can't say that to my father is a rich man manje mina ngikhanza kune argument lekhaya my father is a rich man ngibatshelile athi my father wathi ayisisi wabokhuluma kanjena wathi kahle you are not poor
ngabuya phansi lamuhla nakukhona into lelikhuni nganwa inhloko bathi wentani akusilo asifundisa kona lokho wenwa inhloko wentani le ndlela lesikhule ngayo le ndlela lesifakwe yona siba ngiyo ngivumele lamhla ngifake yona mbamba le yaNkulunkulu lendzaba ye promised land ayifakwanga one day kuIsrael kwase kwemiwa iproblem yethu mangenjani njani sishaya ama hit and runs thina kanti ama hit and runs akasithi umuntu hamba uyobuka abantu nabasishumayela ngesifo ku radio nawe nakena uvula iradio utawuva ukuthi COVID-19 unje uthi uvula iradio a minute after a minute bafuna ukuthi uze ube ngiko awusanibonani bathandwa benkosi sanibonani bathandwa benkosi sonke thina lebesilalele ema radio sitshelwa ngeCovid nasekufiwa isibulala kwafa thina lesivile kude ngisho sinye ngisho lunye luhlanye lwalikhanza la dolobheni ngamazini sowathi nemingcwabo oluhlanye lufile libulewe iCovid ngoba kude lo lokungenilela kuye kude ngisho silunye kanti futhi kude ngisho lunye lo lwashintsha lifestyle yalo lwaseligeza tandla ngisho lunye lizange lwaqhubeka nempilo yalo njengoba belifile nalo elikhanza lufake imask lalo ithethe emgqonyeni lulingisela lo labe ilahlile ingcenye besafile kodwa unokwayifaka nje akusange kuse kufe futhi ngoba thine lento ifakwe kuseni a minute after minute yafakwa then ingqondo yethu yavele yayiadopta that's why angithandi mina kufundisa kakhulu ngetifo angisho ukuthi ku wrong ngoba ngifuna ukufundisa kakhulu ngale livi lethi Jesu uphilisa tifo tonke negula konke that's why futhi angithandi kufundisa ngebuphuya sanibona abathandwa benkosi Genesis chapter 30 verse 14 ngitovala ngithandaza lesethembiso semuke saphindwa ay kube nginesikhathi ngangithi asesikhulume sithi faith that moves the mountain asikhulume sithi faith that moves the mountain faith that moves the mountain kukholwa lokugudlula tindzaba uma ufunza incwadi yaMarko chapter 11 verse 22 to 20 uthi lo mbhali you can have what you say khona la kakhuluma khona athi ngibani ngino 24 yini lathi believe 22 let's have faith in God lamanye athi have faith in God but ikhona lilenye lengayifunza it have faith of God. There is a difference between having faith in God and having faith of God himself. Lokuba nekukholwa kwaNkulunkulu ngilokholelwa la kuwe kuthi lento lengisho kita manje. Ngoba uNkulunkulu utikholwa yena wakhuluma kwase kuba khona ngiko ke bathi have faith of God. Uyedlula ekubeni ube nekukholwa kuNkulunkulu bese uphila sewunekukholwa kwaNkulunkulu lo wakhuluma kwase kuba khona lokungekho. Akusanibonani bathandwa benkosi. Sanibonani bathandwa benkosi. Lesethembiso ke selKenani la kuGenesis 13:14 nehlukana Abrahama ehlukana Abrahama naLothi ngoba labanye ngeke bangene ethembisweni tabo basahamba nale company yabo le. Yabona le company bafathi lohamba nayo le. Hayi ngeke. Kule bantu lekufanele nje uhlukane nabo empilweni.
hayi ukuthi uyabenyanya ngeke kube lutho uhamba nabo ngeke kube lutho uyikhamba nabo. Abraham wanela kwehlukana naLoti. Hey wena wathi akehlukana neLoti ba ngoba labantu ohamba nabo sometimes bayabuvimba bukhona baNkulunkulu empilweni yakho. Buvimba mbamba. Funza mntwana. Kwathi Loti nasehlukene na-Abrama, simakade wathi ku-Abrama, phakamisa imehlo akho. Asofunde singisi. Verse 13. After Lot has the Lord said to Abram, after Lot had parted from him, look around from where you are. ikhona lenye version let's see after Abraham has departed with Lot, then the Lord appeared. Ngifuna lelisho njalo. Let's once nasehlukene na Abraham then uNkulunkulu wasuyabonakala. Okusho ukuthi bebahamba nje lokhu kuvimbe uNkulunkulu angabonakali. Ake ngikhulume na statement lesibhlungu. Uyathi ukuthi na uhamba nemuntu lokuqala ekusiwe, lo muntu lokuqala ekusiwe udla tibusiso kuwe wena udle ticalekiso kuye. Niyasherisha. Njalo na uhamba nemuntu loya abantu lobulala abantu noma ke losigeleke noma nje wena kanti ubusisiwe loyo muntu loyo akafuni kwehlukana nawe ngoba vele udla sibusiso kuwe kanti wena udla sicalekiso kuwe. Yele nto lena ngiphethe ngemehlo mina ngangaba nemfana mina ngakhela lapha ba akafuni neze kholo join itinyanga kakhulu ha abusise kana nami umfana haya abusise kumfana. Impilo yami ngayibonishe naphaza ngaqangaza emfu ngiyehlukana nawe namuhla kwathi ngisuke nje ngathi ngiyehlukana nawe namuhla awufuni ukukholwa awumfuni uNkulunkulu wami uhamba nami uyajabula kuhamba nami uya benefit uthola sibusiso mina ngithola lesicalekiso sakho. So you better live your life nami ngiphile yami impilo siyehlukana onto lokwehlukana naye wabuya uNkulunkulu. Hallelujah. Kaphela uhamba nabani labantu lohamba nabo baqalekisiwe then ngoba ke baqalekisiwe njalo siqalekiso nasishaya silingisa umfana ashaya inyoni ushaya igala layo. Ngakho ke uNkulunkulu wasiyabonakala kubani na kuAbraham. Qhubeka mntwana msheshisi. Abrama phakamisa imehlo akho ubuke ngasenyakatho. Bamba la uthi uNkulunkulu phakamisa imehlo ubuke ngenyakatho ubuke ngeningizimu ubuke ngempumalanga ubuke ngentshonalanga phakamisa imehlo. Emehlo stands for vision. You must have a vision about your life. Qhubeka mntwana qhubeka. Ubuka ngasenyakatho nangaseningizimu nangasempumalanga nangasentshonalanga lonke lelive lolibonako ngawulinika wena ngetitukulwane takho kuze kube phakade. Bamba lo nkulunkulu lesimkhontako lonke lelive lolibonako ngitalinika wena netitukulwane takho kuze kube phakade. Chapter 12 verse 7 mbanami. La ku chapter 13 sesiyaphindwa lesethembiso. Sinalo phakade into lengaqini forever. Kichima. Manje ke mnanzekise lo mfati walendvodza ngoba ingumprofeti. Qhubeka. Ingumprofeti. Itakuthandazela bese uyaphila. Kodwa na ungamnanzekisi ubovele wathi ukuthi utakufa wena nebantu bakho. Ngakho ekseni ngelivive. Okay, udukile mfundisi. 15 verse 18 sheshisa. 15 verse 18.
Genesis 15 verse 18. Sethembiso seKenani saphindwa. Ngalo lelo langa simakathe wenda sivumelwane naAbrahama. Wathi lelive ngilinika situkulwane sakho kusukela emfuleni waseGibhithe kuze kufike emfuleni lomkhulu iEufrate. Yes. Lekulive leMakheni neMakhemi. Lesethembiso siyaphindwa. Hamba ku 17 verse 8. Solo siyaphindwa lesethembiso sabani na? Lelive le usihambi kulo ngiyawulinika wena netitukulwane takho emva kwakho lonke lelive laseKenani liyawuba letitukulwane takho libe lifa lakho phakade naphakade. Uyabona ukuthi kuyaphindwa. Asambe siye chapter 14 Joshua 14 verse 13. Joshua wabamba lamagama anabani na? AnaCaleb. Ngako Joshua wabusisa Caleb umsa waJefune wamabela iHebron yaba lifa lakhe. Le Hebron le ngilele ethenjiswa ku Genesis chapter 13. Sanibonani bathandwa benkosi. Sengiyagcina. So manje kuze kuthi letintfo leti lolo tifunako tifike la kuwe tibe takho kufuna wena ube nekukholo. Asambe siyofunda Matthew chapter 17 verse 20. Matthew 17:20. Okholwayo indodana yenu nokuphi okholwayo indodana yenu nokuphi yena wendlulile ekufeni ungenile ekuphileni akasayi ngobhotshiswa ngoba ekholwa yena wendlulile ekufeni seungenile ekuphileni akasayi ngobhotshiswa ngoba ekholwa thina siyakholwa indodana sesinokuphila lokuphakade siyakholwa indodana sesinokuphila lokuphakade thina sendlulile ekufeni singenile ekuphileni asisayi ngobhotshiswa ngoba siyakholwa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesu wabaphemphula wathi kwendiwe ukuthi nina nekukholwa lokuncane ngobe ngicinisile ngithi kini nani ngaba nekukholwa lokuncane
lokungangenhlavu yendlula mithi. Uma uyifunza nje lenzaba le ungazi ukuthi iya contradictor. Ungathi ayiyakhi sense. Uma ubuyisa ilogic yakho ngoba uthi la angikufaka esithombeni. Lapha kunandvodza la iletha umvanayo imletha kuJesu unesifo sesithuthwane lelisithi iepilepsy. So uthi ke Jesu nakamletha lo mfana le ndvodza nayimletha lo mfana ithi Jesu ngite la kuwe ngilethe umvanami unesifo akasho futhi nokuthi unesifo uthi unelidemon. Hey noma nje shabangu le epilepsy ingaba nenhlangano yayo lebohle kuthiwa iya celebrate kodwa ku celebrate wal demon. Angithi nasithi sawugubha sifo sesithe siyo celebrate kugubha kanina kuseku celebrate. Hey mina nje vele ngabonga ubita kule nto leyo. I can't celebrate such a thing. Malibonga igama lenkosi. Uthi lo babe ngilethena ngumvanami lapha kuwe ngoba unelidemon lelisimungu lisina limbamba limjijele emantini limjijele nasemlilweni kanengi. Manje ngeke ngimixe nakubafundi bakho behlulekile. Ngiko nje sengila kuwe ngoba labafundi bakho benjani behlulekile. Awumambe Jesu nakaqhaqha umuntu ayi my inkosi Jesu manje unginike lo moya wakho. Nakaqhaqha umuntu thina sike sibeke etandla abantu ndlovu ngaloko ukuthi uthi emfundisi lokufa kwami lokufa lokuphethe mina lokho angasho nakuthi ukuphethe mina lokufa kwami. Angasho nakuthi ukuphethe mina lokufa kuvuma yena kusekwa usengakakwala kakudinayi uthi kwakhe uthi mfundisi lokufa kwami sekwehlule bodokotela kwehlule bafundisi labanenkhona okwafika sho njalo sekwehlule abafundisi labanengi ngasikeja na ukhuluma kanje nje mbambamba ufuna lambi kwami ngoba phela nami ngingumfundisi uyaphi ngoba kwehlule abafundisi nami ngingumfundisi ngalamanye amagama utongi-eda kulabo labehlulekile utasina uyembili ufike nami sokwehlule naboshoti kani mbambamba nakakhuluma yena ungathi utongifaka emandla sengila kuwe enkunzi mandla ngoba lalabanye behlulekile ngala kahle sukudlala ngamoya nangabe behlulekile bafundisi ngidawukhona njani mina ngoba le ndvo yakho kusho wena uthi yakho futhi sehlulene bafundisi uyathandaza nobulele ba okay sekwehlulene sehluke kusho wena usehlulene bafundisi ngakho ke nangabe sehlulene kufanele ngwedikile yalela la abakehluleki bafundisi nguwe lo ehlulekile Jesu uthi kule ndvodza kunesikhathi lesingakanani limphethe ithi le ndvodza kusukela ebuntvaneni kusukela ebuntvaneni besolo limlahla phasi limenta lokhu uthi ke nangabe kukhona nawe longakwenda uthi Jesu hawu ungasuka lihambo loludze kangaka ubalekelani wena ungasuka lihambo loludze kangaka utela kibi utongabada uthi nakukhona lengingakwenda lalela la kuyenteka kulokholwako na utala unganakholwa ngeke kwendeke lutho ngeke senta umlingo ngoba sandla sekwemukela letindo takho lotfunako kukholwa kwakho. Noma ungaqala kuphi ufunde la Jesu khona aphilisa abantu abefika athi ukukholwa kwakho kukuphilisile ngoba sandla lokukholwa. Hallelujah hallelujah yini lekholwa na sandla isikele ndodza hayi ngiyakholwa Jesu sita lokungakholwa kwami. I believe help my unbelief. Ngithanda nalelithi I believe help me to have more. Ngiyakholwa kodwa manje kuncane ungengetele. Increase my faith. Uyashuka Jesu uyamphilisa lo mfana. Bafundi nabo babukile. Nasebangale sebabodwa basi bafundi kwentiwe yini ukuthi lo mfana leli demon leli lingaphumi lakithi. Uthi ke Jesu kwentiwe ukuthi one ninekukholwa phinza ke mfana khona lapha. Jesu wabaphendula wathi kwentiwe ukuthi ninekukholwa lokuncane. Kanti ngiqinisile ngithi kini ngoba ngiqinisile ngithi kini nani ngaba nekukholwa lokuncane ngiko ke ngithi ungathi iya contradictor lento
but nawungalalela kahle ayicontradict ngoba nani ngaba nekukholwa lokuncane nyalo ke sekunendo la symbolize ngayo sekunendo la bekisa ngayo nani ngaba nekukholwa okuncane lokungangenhlavu yesinaphi lokungangenhlavu yendlula mina hayi bona ningathi kulenza ningathi kulenza ukuleka suka la Jikeleke uye lona. lapha ivele ivele isuka isuka lenhlavu yendlula mithi sekufanele manje ngoba Jesu ubekise ngayo bese uyobuta yona ukuthi kunani enhlavini yendlula mithi inhlavu yendlula mithi inale quality ukuthi ayifi kalula ingahlala la ikhaqele khona imvula solo yehle lidongeni ifika ikhaqele ayifi iyawuthi ngathola umhlabashana bese iyaqhuma iyamila futhi ayifi ibulawe kushiswa indlula mthije na ushisa uyayimbanga ukuthi imile lokusha kuyibanga ukuthi imile ngalamanye amagama kufuneka umzalwane abe nekukholwa lokufana naleyo nhlavu leyo lokungabulawa timo letishisako letimo letishisako timbanga ukuthi akaqhume kakhulu abe nengane athi la ngidambona uNkulunkulu wami haleluya 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 ngalamanye amagama kukhulunywa with a genuine faith le faith lena le genuine ngidawukhuluma manje ngifuna ngibuye ngikhulume ngalama stages of faith kukhona lokuthiwa it's a dead faith kholo lokufile kusho iBhayibheli kukhona lokufile kukhona lokuthiwa it's a temporary faith kukholwa nje lokutemporary nawuphuma la nawula uva ngathi hayi ngiko nawuphuma la temporal faith nawuphuma la kuphelile kukhona naloko emadimoni kunebandlela abanekukholwa kwema uyathi usidimoni liyakholwa James chapter 2 verse 19 kuyabantu abanekukholwa kwemadimoni namhla ngifuna ukushintsha ukukholwa kwakho ngoba na ufika la uthandazela wathi Nkosi dibonakalise kulesimo sami ngifuna bese uyakholwa ukuthi lele ngiguqele kuJesu kutakwendeka ngoba ngithithe akatibonakalise esimeni sabani sami lesimo sakho akunandzaba ukuthi singakani na ufuna wena lesimo sakho siguquke yekela kubuka sona buka lo lotashintsha the moment ubuka sona siyakhula anciphe Jesu la ngekhathi kuwe hawu sanibonani bathanda benkosi yaphindwa kanengi lenzaba yekungena bantu kwelifa phakathe naphakathe phathe kwakufika kubantu labana temporal faith fike nje kwedlula ngike ngafunda lamagama ashabangi lathi nakathi Jesu lona endlebe akeva lona endlebe Jesu lapha akakhuluma about the audible voice akakhuluma ngalomsindo ukuthi uvile lo msindo usho umuntu lo velive wasel understand wasungena deep kule nto la ivile wasuba conquered kule nto la ivile manje bonke igama lenkosi hallelujah hallelujah Hebrews chapter 3 mntana mfunda verse 19 la ku Hebrews chapter 3 iBhayibheli lithi abangenanga efeni labo yini le yento abangangeni na sheshisa mani 3:19 Hebrews 3:19 siyabona ke Oh, ukuthi Jesus. abazange bangene kuko ngenxa yokungakholwa kwabo siyabona ke ukuthi labantu laba baka-Israyeli lelinengi labo alizange lingene ngenxa yokungakholwa kunetindvo lapha uNkulunkulu asashito ukuthi lo mnyaka siyangena efeni lethu kunebantu abangeke bangene ngenxa yokungakholwa kwabo uyathi ukuthi ungakholwa kuyamenta nje uNkulunkulu ehluleke kwenta lutho kuwe noma afuna lokulwenta kodwa agcine angakalwenti nikela lifunda leli verse bafundisi la lithi khona Jesu akazange ayente imisebenzi lemikhulu kuleyo ndzawo ngenxa yokungakholwa kwabo abefuna lokuyenta but lokungakholwa kwabo kwayivimba kaningi uNkulunkulu afuna kwenta into kuwe kodwa umvimbile ngekungakholwa
Siyabona ke la kumaHebheru ukuthi abangenanga labantu wena khanyile abangenanga labantu ngenxa yokungakholwa kwabo hayi ngoba abenemanga uNkulunkulu ngenxa yokungakholwa kwabo. Hebrews chapter 4 verse 1 and 2. Ngakho ke asesabe funa kube khona emkhathini wenu lobonakala shangathi sawusigejile lesithuba ngoba sisemile lesethembiso saNkulunkulu sekungena ekuphumuleni kwakhe. Isethembiso senkosi Jesu siqine kune sintabalala nokuba ke nokubaziwa isikanye singewe isethembiso isethembiso senkosi Jesu siqine zona sintabalala nokubaziwa singewe isethembiso sisemile lesethembiso lala sinike sona uNkulunkulu umnyaka usuka sisente njani na semini ngeke size sigucule sethembiso seguculwa ngema circumstances lodibana nawo sibe ngilosimile nje. Hallelujah. Amen. Why bangangenanga abazange bamkholwa uNkulunkulu. Number 2 abalizange balithatha lelivi balihlanganisa nekukholwa. Funza. Livangeli lishunyayela kithi njengoba lashunyayelwa nakulabo. Livangeli leli lishunyayelwa kuwe nyalo linjenga solongilele lelashunyayelwa kubo. Kodwa lelivi labaliva. Kodwa labo lesikhuluma ngabo lelivi labaliva Alizange libaside. Ngoba naloku baliva ngetindlebe nje abazange balikholwe ngetinhlitiyo. See King James 80. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached to them did not profit them, because they did not mix the word with faith. Abahlanganisanga lelivi labalivako bahlanganise nekukholwa. Uyabona letimvo kuze utiphathe tibe ngito. Kufuna la eBhayibhelini ulikholwe lamava uNkulunkulu uwakholwe. Inkinga ke yebazalwane yekholwa lamavi aNkulunkulu bayaqaphuna. Angiphenzi. Benda njani? Bachuza kukholwa naku labafuna ukukholwa. Baliyekele lonke leli Bible bachuze baqaphune lo ngathi kutabaqhaza. Le Bible nje nalithi tiphingi ungaphingi. Bangaphinga kodwa baqaphune you can have what to say. Kodwa baqhubeke baphinge. Nabathi nje nalithi nje ungebi bangeba kodwa baqaphune you can have what you say. Hayi ayihambi kanjalo. Kuze ubone ukuthi lento iyasebenta ayibonekale ngoba iqale yasebenta wena kuqala. Angisavakali ke manje. Hallelujah. Yini ngathi angisavakali ke manje. Ay mina kuze ngibone konke ukuthi lento lengene kuyo iyaphila sibili. Ngabona ukuthi ibe nemandla ekwehlukanisa mine naletinvo letimbi lebengidenda. Hayi lento inemandla le. Ngayibona lapho kuze lento uyibone uyisebenzise nawe ngesibinzi ayiqale isebente wena kuqala
awusuyikholelwa kulolo ofuna ukuthi funda James 4 wena mntwana. Labanye abantu abatithole letinto just because bona bafuna lokho ukuthi kwentekele lokufiswa ngabo, bangakwentilo lokufiswa livi ngabo. Ayihambi kanjalo. Ayihambi kanjalo. Sheshisa manje. Ayihambi kanjalo bazalwane. Ayihambi kanjalo. Ngisitake ngibo. James 4, funda verse 3 and 4. Niyacela ningaphiwa ngobe nicela kabi, nicelela ukuthi nikuchithe etinkhani kwenteni. Anikethembeki ninjengetiphingi. Anathi yini ukuthi kuthandzana nelive kubutha kuNkulunkulu. Uyaba correct akuletino labatifuna ukuthi letino ndifunako ngoba nangabe tingakakushintshi wena lelivi kulempilo lembi bese ulikholelwa kuloko lokufunako angeke kwenteka ngoba wena kufanele Nkosi yami. Rahabi kuphi eJericho. Yathi leBhayibheli lithi ngekukholwa Rahabi, ngekukholwa ingwadla Rahabi akabhubhanga kanye nalabanengi. Kukholwa kuda ngekuva weva Rahabi wanela kuva wase ukholelwa kuNkulunkulu leve ngaye. Wase umela iopportunity yokuthi nangake labo bantu baNkulunkulu bavele banginiketela ithuba lekuthi bangihlangane wena vuma sikuhlanganise naloNkulunkulu lode kuye. Inkinga nje wena ukethe uNkulunkulu tekushoti. Vuma sikuhlanganise naloNkulunkulu lode kuye. Rahabi wabe soyahlala uyathula wathi sengikholiwe ngilelivi leli. Sengihlalele nje ukuthi ngoba ngivile kusibayeta uma ngingababona ngithole lelo thuba lelo bangihlanganise naloNkulunkulu wabo na kanjani ngiyakanjani. I will never die like this. Lo munye lwasho lokho ngibani? NguRuth. Ngesikhathale kaMowabi Ruth. Lesiqalekiso saka Moab losithola ku Deuteronomy chapter 23 verse 3 and an Amorite or a Moabite shall not enter into the congregation of wathi Ruth lekathi I don't want to die being a Moabite. If ever ngathola nje lithuba lekubonana nalabantu baloNkulunkulu bangichazele ngaye ngene I will never die like a Moabite. Mayifika ke tinhloli ke kaRahabi athi Rahabi hey ngivile mina ngaNkulunkulu wena ngakho ke yentani nami sivumelwano ngifake nesivumelwaneni salo nkulunkulu wenu ngoba siqinile. Sengifuna ukuthandaza manje. Hayibo. Lolungelo utawuphila ngekukholo. La ngqondweni yakho kunani lele fanele iguqulwe ishintshwe. Before uthole letinto letifunwa lotifunayo aseguqulwe le yakho impilo. Asimenith nyawo. Ngenze Nkosi mina ngibe ngcwele kube mhlophe ngenze Nkosi yami ngenze Nkosi kube mhlophe ngenze Nkosi Nkosi ibengcwele kube mhlophe hlanza izinto zami nokufisa Italulego
Isuliwe. Oma Nkosi. Oma Nkosi. Isazula zula la. Isula zula la. Oma ngithukisa. Oma ngithukisa. Anda umthanda